Wira wa gucagura aria megutungata ndudu-ini ya maminista undu umwe na iturwa cia ngathi cia iguru thirikari-ini retanyitwo kurugurio ndugukorwo uri muhuthu kuri mutongoria wa bururi. Uhuru Kenyatta. One kumana na ikundi na andu matiganite aria manyitire mbaru kambeini cia gutetera giturwa giake gukorwo mari na matanya ma gucokerio guoko kumana na uhotani wa Jubilee. Na niguo gukinyanirio gikundi kimwe kia athomi na ataramu kuma ruriri rwa Meru nikiyumiritie gutetera minister wa migunda Jacob Kaimenyi ndagaikio ja mogaruruku-ini maria maratanyo gutafanio ndudu-ini ya maminista. We are satisfied with the work Professor Kaimenyi has done at the Ministry of Lands and Physical Planning. Under his watch, fulfilled the Jubilee pledge of processing 3 million title deeds before the end of 2017. Oho gikundi giki nigeteterithitio na kugikinyaniria Kaimenyi ahagorwo gituro-ini giake ni nginyagia ruriri rwa Meru ruheo giturwa ndudu-ini ya maminista. In the spirit of regional balance, we also need someone who is our own to be in the cabinet as well, so that he can also spearhead what the Meru people expect from the government. Undu uyu ukite thiku nini tu thutha wa uria wari governor wa Meru Peter Munya kweria cira igoti-ini wa kuregana na uhotani wa governor Kiraitu Morogi agitanya giturwa kinene thirikari-ini. Mimi nimekubali hiyo hombi ya president ya kuenda kufanya naye kazi huko, nikiundumia Kenya kule Nairobi, pia naundumia Meru. Kwa sababu Meru is part of Kenya, isn't it? Agiare maratanya mahota kuamurwo ta maminista ni uria wale mubunge wa Budalangi Ababu na Mwamba kumana na itemi riria anyitire kuua coro wa Jubilee gitaro-ini gia ithuiro ria bururi. Uria wale mubunge wa Funyura Paul Tuoma thutha wake gutirika mung'ethaniro. Mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Raphael Tuju na mutafania wa kambeini cia Jubilee kaunti-ini ya Kilifi Gideon Mung'aro na Geige. Mothe Keda keji mutini uria mutongoria wa bururi kugea iturwa ici niguo gutigirira muingi wothe wa bururi no arugamirirwo thirikari-ini yake gugithingatwo kuringana na gatiba ya bururi ndudu ya maminista ndiagirire gukiria andu 22. Maya magithiaga na mbere kiuria kinene ni giki no mutongoria wa bururi kufuta wira hari maminista aria ari nao 20 niguo guthondeka mieke makiria. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani.